Bakwethu siyadibana njalo kuhlelo lwethu lamaviki wonke buza iBhayibheli uphendule okhuluma lani elamukela njalo kulolu hlelo ngumfundisi uEsindlovu. Ngiyakholwa ukuthi kulesikhathi eside singekho la. Ngithanda ukwamukela sihamba sibabili namhlanje. Lo mkhonyana wami uOP Mpofu. Mfundisi siyakwamukela. Siyabonga. Salibonani balaleli. Siyamukelana njalo kuhlelo lwethu lamaviki wonke lapho esifunda khona ilizwi likaThixo sindawonye. Sengathi inkosi ingasiphathisa isiphe ukuzwisisa leli lizwi. Sibone njalo lo mutsho walo ezimpilweni zethu siliphile. uNkulunkulu asibusise. Siyabonga. Siyabonga mfundisi. Siyabonga balaleli. Umfundisi uOP Mpofu sithanda ukumamukela lokumenzela mhlophe bengeke sesikolweni useqedile izifundo zakhe kuthiwa iMaster of Biblical and Theological Studies. Wenze kahle kakhulu simenzela mhlophe. Siyakwenzela mhlophe mfundisi. Nkosi ubusise. Siyabonga. Namhlanje sikhangela incwadi kaDaniel. Sesifuna ukubona sigqibe balaleli izahluko zokugcina. Lingakhumbula sayithatha sisuka kwesokuqala sesiye egcineni. Namhlanje sibhekane lesinzima. Bose ngathi ngesiduna sakhona. Mfundisi akusithathe kusahluko sika 11 esika Daniel. Abantu abanengi ngani isahluko sibanzima kakhulu. Siyabonga. Angazi ukuthi ungathini abaningi bayasesaba. Siyabonga. Mhlawumbe sinanzelela ukuthi kusukela ku chapter 10 usiya ku chapter 12 singathi thina isahluko esisodwa sehlukaniswe zabantathu lapha ukezothi kube ngcono ukuzwisisa kodwa into yinye ikulandisa ukaGabriel imbali aze ayefika ekuzeni kukaJesu nxa ngakubeka ngaleyo ndlela. So chapter 10 kusukela ku chapter 10 uze uyefika ekucineni kwa chapter 12 uGabriel ulandisa imbali kusukela ngesikhathi seMedo Persia kuze kuyefika ekuzeni kwesibili kukaJesu. So kuqhathekile sikunanzele khona lokho ngumbono ekela ngathi ngumbono futhi ngoba ngathi mina ikulandisa uchapter 10 usiya ku12 singathi nguGabriel olandisayo imbali ezakwenzakala uyilandisa ingakenzakala. So kufanele nxa efunda akuzwise khona ukuthi into yinye kusukela ku chapter 10 u chapter 11 kuze kuyefika ku chapter 12. Siyabonga mfundisi. Singakayi ku chapter 11 engithi abantu bayamesaba kasiqale ngayo chapter 10 okhuluma ngaye ukwenzela ukuthi singene kakuhle. Esingakukhangela lapha kule ndaba yokukhuleka lokuzila. Mhlawumbe singafunda amavesi nalawo bese sixoxa ngawo ku chapter 10. Siyabonga. Uvesi 1 usiya ku 3 lapha ithi yona ngomnyaka wesithathu okubusa kukaKhorese inkosi yasePersia udaba lwavezwa kuDaniel ogama lakhe linguBelteshaza. Udaba lwaluqinisekile njalo lungolwesikhathi esibekiweyo. Njalo waluzwisa lolo daba wazwisisa umbono. Uvesi 2 abesithi ngalezo nsuku mina Daniel ngangizile ukudla okwamaviki amathathu. Angidlanga ukudla okumnandi lewayini kungenanga emlonyeni wami. Njalo kangizigcobanga kwaze kwenela kumbe kwadlula amaviki amathathu. So uDaniel lapha uyasitshela lapha ngempilo yakhe. Uthi yena ngazila ukudla kumbe uthi yena ngangisidla kodwa hathi okumnandi. Ngezinye indlela wayedlela esingathina ikudlela ukuthola amandla. Hayi khona ukuthi adle ukukholisa hayi kujwayele. So ngendlela wayengasayenza insakavukela yakhe ngalezo tricks wayesephonga ukudla kulutshwana ukuthi athole amandla. So singathina wayezile ukudla wayezincicile izinto eziningi ayezijwayele ekhuleka. So lapha siyabona ukuthi ungabala kuhle ngoDaniel kusukela ku chapter 1 uzefika ekucineni kasitshelwa ukuthi uDaniel ngelinye ilanga kulento ayiphambanisayo kumbe ayonayo but simbona ezila ukudla sibili ezila ukudla kazange athi hayi mina angonanga lutho angisoze ngizile. Kuyasitshengisa ukuthi ukuzila ukudla lokukhuleka kuqhakathekile empilweni yomuntu ongumKristu. Kuyadingakala ukuthi umuntu akazidele ayekele izinto azejwayeleyo zansuku zonke esekelela ukuthi akabeke isikhathi eceleni esokuthi akhulise ubudlelwano loNkulunkulu. So uDaniel uthi yena wayekela ukudla into azijayeleyo ngoba wayefuna ukuthi ingqondo yakhe
ingasebenzi kakhulu mhlawumbe kugayeni kokudla lokunye kuyizinto kodwa wayefuna ukuthi ingqondo yakhe ibe ngesikhiwa kuthiwa ibe sharp ibe bukhali yenelisa ukuzwisa ngcono nxa uNkulunkulu ekhulumisana laye lalokho yana okunye ayekujwayele ukukwenza nsuku zonke kumbe imisebenzi ethile wama ukuyenza kancane wabeka isikhathi eceleni ukuthi akhulumisane loNkulunkulu. Siyabonga mfundisi ungaka ikhatshana nxa sikhuluma ngendaba yokuzila ukudla engxenye ukuhluhla ukusondezela eduzane kunjalo thina lamhlanje kuyini okuyizinto singakubeka eceleni ngibone ngani izinto zona ezamafoni esilawo kakhulu asesithumbile kakhulu lanxa kukhuleka abanye abasenisa ukukhuleka mbijana sekhangele kwabanye engxenye kuyabe kuqhakathekile engxenye kunye umele usincedise ngakho mfundisi ukuthi khona abanye abantu bayagula uyagula sibili ulomumo othize unatha amaphilisi ungathini kwabanjalo laba azile azaqine sefeyinto udokotela sebizwa kumele kwenziwe njani khona? Siyabonga uDaniel khonapha usifundisa isifundo ukuthi kuyavuma ukuthi umuntu azile kodwa esidla ukudla okuthile ukuze azuze amandla njalo angaphambanisi impilo kahle yakhe kuyavuma nyambona abanye kwenye indawo bayalwa sibe ukuthi udleleni kodwa siyabe sesilahlekele lapha injongo yokuzila kuthiwa i-hunger strike ngesilungu kunjalo kodwa injongo lapha ukuthi umuntu abeke eceleni ithuba ukuthi abe lokudlelana loNkulunkulu kulesikhathi lapho umuntu okumele athi namhlanje hayi angifuni ukubona umabona kude kumbe iTV namhlanje ngimfuke mbeke ifoni eceleni namhlanje mfuke ngiyekele ukungena ku social media ngizinike isikhathi angifuni lutho oluzamiphambanisa so yikho lapha umuntu ethi ngifuna ukuthi ngizingiche ukudla ngoba angifuni ukuthi ingqondo yami iphanjaniswe mhlawumbe ngama systems omzimba nxa egaye ukudla ngifuna ukuthi nginike ithuba leli kuNkulunkulu so nxa sikhuluma ngokuzila sikhuluma ukuthi uchiya okunye usenzela ukuthi ube lethuba elokukhulumisana loNkulunkulu ngenye indlela mfundisi khona ukuzila kakuncedisa iNkulunkulu kuncedisa thina kunjalo ukuthi ingqondo yakhe icabanga ngendlela ecacile kunjalo kuhambelana ngapi le ndaba esikhuluma ngayo lapho ukuzila kwakhe lokho kukhangelane lani? Siyabonga uyini ekukhangele kakhulu? Siyabonga nxa silokho siyilonda indaba sivela emuva layo uzathola ukuthi uDaniel kwafika isigaba sokuthi angazwisisi ezinye iziprofeti so lapha usebeka ithuba eceleni ukuthi ngifisa ukuthi ke ngikhuleke ngicela inhlakanipho kuNkulunkulu ngizwisise iziprofeti lezo ukuthi kanti vele kukhulunywa ngani siyakhumbula ukuthi sike sathinta leyani ye 2300 days leya esike sayithinta emavini adlule wayengayizwisisi yonke yona leyani indaba so lapha lokho kukhulunywa kulandiswa izinto eziningi ezimayelana lensuku zokugcina angazwisisiyo yikho ethatha ithuba lokuthi enze njani akhuleke njalo ngalezi zikhathi futhi kwakusokumele kwakhiwe iJerusalem kakutsha so ngale kula eBhayibhelini ungahamba uyebala kuEzra ngale la kuNehemiah labantu okuthiwa ngoSanballat labo Tobiah labantu babevimba ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu unjani ungayiphambi so uDaniel kwakumhlupha khonoko ukuthi athi ayo uNkulunkulu abantu abakho sebekhulekile abanye sebeseJerusalem kanti kodwa umduli awupheli kuhamba njani so yikho uDaniel chitha amathuba ukuthi akhuleke ukuthi uNkulunkulu angenele asuse imigoqo kaSathane umsebenzi wakhe unjani uye phambili. Mfundisi angazi ukuthi ungathini njebana isikhathi esiningi angitsho ukuthi kubi kodwa ke anti siyabe sikhulekele ezinye izinto zethu kunjani Nkosi ngicela unike lokho ngicela unike lokhana angitsho ukuthi kubi kodwa ngiyacabanga nje ukuthi kambe silethuba lokukhulekela nomsebenzi kaNkulunkulu njengoba usitsho ngicabanga ukuthi leso isifundo esimqoka kakhulu engxenye ngaqala ukuthi okunye okuvele kubangela ukuthi even okwethu esikucela singakuphiwe ukuthi silobumina kakhulu siqhakathekisa khona kodwa iBhayibheli sithi funani kuqala umbuso wezulu lokulunga kwakhe kunkhona lezi ezinye izinto ziyakwengezelwa kini ngiyindlela mfundisi singazihlupha umsebenzi kaNkulunkulu uzazihlupha ngokwethu so Daniel lapha akakazilanga ukuthi atholo kwakhe uzile ngobukhangela ibandla likaNkulunkulu into kazihambi emsebenzini kaNkulunkulu kumele kwenziweni kufanele uNkulunkulu ufuna abantu abazimiseleyo ukuthi bazidele bake bathi uNkulunkulu umsebenzi wakhe uhambe ngifuna ukuthi ke ngikhulumisane lawe ngifuna ukuthi engcenye ke ngithathe ithuba ngikuzwe futhi ukuthi uthini ngalowo msebenzi so Daniel uzihlupha ngebandla likaNkulunkulu umbuzo okhona ukuthi ngiyazihlupha yini ngebandla likaNkulunkulu ngiyazihlupha yini ngomsebenzi kaNkulunkulu siyabonga mfundisi ake sikhangele indaba yempikiswano phakathi kokubi lokuhle kweliso lesahluko siyibona njani lapho? Siyabonga mhlawumbe singagijima siye ku Daniel ngo10 iverse nge12 lo 13 ithi yona wasesithi kimi ungesabi Daniel uGabriel ngoba kusukela ngosuku lwakuqala lokuncenga kwakho ufisa ukuzwisisa lokubana uzehlise phambi kaNkulunkulu wakho amazwi akho
aziwa kumbe azwakala. Ngakho mina ngizile ngenxa yamazwi akho. Kodwa inkosi yasePersia ingivimbele okwamalanga angamachumi amabili lanye. Kodwa bheka, uMikhayeli omunye wezinduna ezinkulu uzile ukubana angincedise ngoba ngangichiye ngedwa lenkosi yasePersia. So lapha sibonani? Sibona ukuthi kulempi eliwayo esingayiboniyo ngamehlo enyama. Esibiza sithi na yimpikazi enkulu kumbe i-great controversy. Kuyaliwa laphana. So kusempini. So kumele sikunanzelele ukuthi akula muntu ongathi mina ngisesenta. Othi mina kangikho ngapha kumbe ngakule nhlangothi ezimbili. Kulo hlangothi lukaKristu lukaSathane. So bonke abantu abasemhlabeni akakho ngathi mina angikho ngapha ngikho nga. Umuntu lo muntu ukhona uhlangothi akilo. So lapha sibona ukuthi nxa siphila into yonke engiyenzayo kumele ngibe kwazi ukuthi iloko kwenza lokukhulisa olunye uhlangothi phakathi kwalezi nhlangothi ezimbili. Indlela engiphila ngayo, indlela engiziphatha zonke izinto akula muntu osesenta. So kuqhatheke ukuthi sikunanzele ukuthi kulempi lapha uGabriel uyakhuluma ukuthi kule enye inkosi eyayimvimba. Yena ufuna ukuyakwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Kodwa kule enye inkosi emvimbayo ngezinye indlela kulomunye umbuso omelana lo mbuso kaNkulunkulu kumbe ophikisana lo mbuso kaNkulunkulu. Kungenzekala yini imthandazo yethu kule ndawo uvinjelwa khona sikubeke njani mfundisi? Siyabonga sikhangela uDaniel lapha. Right, singakubeka ngendlela le. uGabriel lapha owakwenza ukuthi athi bengimelana lenkosi yasePersia okwamalanga ngu21. Sithola ukuthi ukuphendula komthandazo kaDaniel kwakweyeme enkosini uCyrus. Ngoba uCyrus kwamele enze isinqumo sokuthi ama-Israyeli ayenze njani aqhubeke esakha imiduli yaseJerusalem. Ngoba labana abantu kuthiwa ama-Samaritans, amaSamaria babemangale amanga ngapha enkosini. Bathi abantu labo kuyenza bafuna ukwakha lapha sebefuna ukuhlamukela umbuso wabo. So lwana wangathi kasacaci manje ukuthi wayebavumele kodwa wangathi kasacaci. Selaqiniso la ukuthi so lapha uNkulunkulu wayencenga uCyrus okwamalanga la ngu21. Ngoba uNkulunkulu kabambi muntu ngamandla. Antu uyayibona indaba. So kumele sifunde ukuthi la nxa sikhuleka kulento eziningi esingaziboniyo ezenzakalayo. Lezi zinto uNkulunkulu ayabezilungisa. Kwesinye isikhathi mina ngiyabona ngathi uNkulunkulu uyaphuza. Kanti ulungiswa kunye kule minye imibuzo ayiphendulayo. Engcenye ngingakhuthaza futhi abalaleli ukuthi bakhumbule incwadi kaJobe. uJobe sibona yena wabona ngokufelwa ngabantwana lokulahlekelwa yifu. Wayengakwazi ukuthi ibizo lakhe kuyaphikiswana ngazo. Ibizo lakhe. Yena kodwa wayengakwazi. Ukuthi thina kwesinye isikhathi nxa sikubala eBhayibheli sibona ngathi ngeke wayekwazi uJobe. Ukuthi wayengakwazi kodwa impendulo sesilayo. So kulento eziningi ezenzakala uNkulunkulu ayabezilungisa nxa sikhuleka. Yikho kuqhatheke ukuthi sibekezele sibekwazi futhi ukuthi uNkulunkulu isikhathi sakhe siqondile njalo ufisa ukuthi asenzele okuhle. Akulanto okumele siphiwe ngesikhathi esifaneleyo angasincijayo. Mfundisi nxa ukhuluma kanjalo umoya ekhuluma ukuthi khona igundwane lithatha isikhathi singakanani ukuthi lizale umntwana lendlovu. Yes. Uthi wena ngawusikhulekela igundwane kathi umlimi ulungisa idlovu. Kunjalo. So uNkulunkulu isikhathi sakhe siqondile. Kunjalo. Omunye wathi yena wafika ehoteleni. Wabe oda ukudla. Wabuya abanye ngemva kwakhe ababili ba-oda ukudla. Wabona labana ababuye emva kwakhe ukudla kwabo sokubuya wabezonda kade mbuyile ngiqalile. Wabebiza labana owaweta behoteleni wathi kade uhamba njani? Wathi hayi laba abanye babuye emva kwakhe ukudla kwabo kuncane vele kulutshwa okwakho kuspecial. So kuyathatha isikhathi ukuthi kwenziwe njani kulungile. So izinto eziligugu zithatha isikhathi njalo zenza umahluko nxa Mfundisi siyabonga angikhothi kukhona okwedlula lokho. Nxa sikhangela indaba nalesikhuluma ngayo ngengilosi ezawayo ezilungileyo lezingalunganga ungathini khonapho kuDaniel chapter 10 verse 10 to 11. Siyabonga. Engce singayikhangela lapha verse ngu10 to 11. Ithi yona masinyane isandla sangibamba sangenza ngaqhuqa emadolweni la sezandleni. Wasesithi kimi wena Daniel othandekayo ezulwini zwisisa amazwi engiwakhuluma kuwe. Maana uqonde ngoba ngithunywe kuwe. Wathi esakhuluma ngama ngithuthumela. So lapha sibona ukuthi uDaniel ekhuleka uyathunyelwa ingilosi. Hayikhona ingilosi encane. Hayi uGabriel. Enye yezinduna lezi zengilosi ezibili. So lapha sibona ukuthi nxa sithandaza kule ngilosi zikaNkulunkulu ezifisa ukuthi zincedise ukuthi imthandazo yethu iphendule. Kodwa kule ngilosi zikaSathane ezingamadimoni ezifisa ukuvimba ukuthi imthandazo yethu inganjani ingaphendula. So khona lokho kumele kusifunde
isifundisa ukuthi nxa sikhuleka imithandazo yethu ilokwenza lempikazi le enkulu njalo kumele kusiphe isibindi kwesinye isikhathi okunye okwenza sibe lovalo ukuthi sifuna izinto zenziwe masinyane kule insuku sikhuluma khonapho kodwa kumele sibe kwazi ukuthi kule impikazi elikwayo uDaniel wayekwazi khonokho yikho engazange akhalale uDaniel kazange athi khathesi khonapha ngikhulekela umsebenzi kaNkulunkulu into azihambi sengiyekela wakhuleka isikhathi sokuthi impendulo ifike saze sanjani safika kodwa ungithathekisayo ukuthi uGabriel uthi uthe ngosuku lwakuqala ukhuleka kuhle waphendula ngathunywa mina ukuthi ngibuye kodwa ngihlale 21 days ngakanjani ngakafiki ngenxa yani ngoba kulempi eliwayo kule ngilosi eyayivimbe uGabriel ukuthi anjani afike lempendulo ngokwenza njani yayivimbe njani yayivimbe ngokuthi iyenza uCyrus ayesabe ukwenza isinqumo sokukhulula abantwana boyesaya ukuthi baqhubeke besakha iJerusalem so uCyrus lapha indonsela yezulu ukusebenza laye kakhulu imncenga ngoba uNkulunkulu kafuna ukuthi abambe umuntu ngodlami so kungenzeka ngasikhuleka mfundisi ukuthi uNkulunkulu njengoba uchilo uyabe lokho esebenza anti umzali ukhulekela umntwana kunjalo oswaphume kukholweni iminyaka leminyaka aza futhi hayi kansakhuleki kunjalo kodwa ke uNkulunkulu uyabe lokho esebenza abantu kuyasikhuthaza khona kakhulu ngibona kuqathekile ngoba kulabazali abaningi abakhala ngakhonokho sibi kwesinye isikhathi siyabe singazwisisi ukuthi indaba kuphuza kumele sizwisise ukuthi uNkulunkulu ulothando uyahlonipha ukukhetha komuntu so uNkulunkulu uyabe safundisa ngendlela zakhe uhlupho ukuthi thina asibone okungaphakathi komuntu kodwa uNkulunkulu unjani uyabona yikho okungena khona manje indaba yokukholwa ukuthi nxa uNkulunkulu sengimtshelile kumele ngibe lokukholwa ukuthi kukhona akwenzayo ukuthi aphendule umthandazo wami futhi ufundisi mbonana ukuphikelela okwakukhuluma kuqhakathekile kunjalo ukuthi le Bible litho njalo khulekani lingapheli litho njalo ukuthi ukuphikelela ungayekeli ngiyabona omunye umama umkakhe kakhonzi kunjalo lokho ezama lokho la lokho kodwa ubaba ukhanya ngani kancibiliki kunjalo abanye bazazi bafi bengazange babone ukuphendula kwemthandazo yakhe kunjalo kodwa ngibona ngani okuqhakathekisa kithi ukuthi kumele siphikelele singayekeli kunjalo nxa siya phambili lapha sikhangela mfundisi kakhulu ngendaba okhuluma ngayo empikiswano phakathi kwaKristu loSathane kule ndawo oqanje khona uMichael ungasichasisela kakuhle khona pha siyabo so esikubona lapha ukuthi umuntu munye ngamunye kukhona okumfuqa ukuthi enze ulutho oluthile so nxa sisenza izinqumo lapha njengoba ngishilo ukuthi kule nhlangothi ezimbili uSathane uyafuna ukuthi akufuqe akusebenzise uNkulunkulu lawe uyafuna ekuncenga ngomoya wakhe engcwele efuna wenze intando yakhe so impikiswana le iyabikhona emuntwini kodwa ukuthi uzafuqwa ngubani kuya ngokukhetha kwakho so impilo ilwelwa phezulu kwenhliziyo zethu kunjalo le phezulu kwezimpilo zethu kunjalo so thina kumele sikhethe thina umthandazo wethu ukuthi sikhethe ukuvuma ukusebenza lo nkulunkulu lezingilosi zakhe haleluya ngoba nxa sivuma ukusebenza lo nkulunkulu lezingilosi zakhe sivikelekile ungafunda kumahubo ngale ngo34 ivesi ngo7 yasitsho ukuthi ingilosi kaNkulunkulu ihlezi izungeza kulabo abamesaba lokho kuyasinika uthango empilweni zethu lokuvikelwa nguNkulunkulu so yikho sibona lapho ukuthi uGabriel esemelane lenkosi yasePersia engingachasisa ukuthi inkosi yasePersia nguSathane kuthiwa inkosi yasePersia ngenxa yani ngoba wayezifuna ukusebenzisa inkosi yani yasePersia so kwalisa izinto zakhe ukuthi inkosi yasePersia kube yiyo umlomo wakhe eyiyo isithunywa sakhe esenza okuvela kuye ngenye indlela mfundisi uSathane usebenza ngabantu kunjalo yikho ungayibala khonapho sehla kuyakhulunywa ngenkosi yasePersia nxa usiyafika kuverse 20 no21 ngale kuthiwa inkosi yaseGreece so ngenxa ukuthi wasebona iPersia kayisela amandla asebesela amandla iGreece watshintsha sezama ukuthi asebenzise umbuso weGreece so uSathane umelana noGabriel abesithi yena kodwa kwafika uMichael ungayibala kwamphangu verse ngo12 no13 kuthiwa uMichael weza ukubana azongisiza so nxa singakubala kuhle izathola ungabala iverse khona phana kuDaniel ubali verse ngo5 lo6 iyasitshela laphana ukuthi uMichael ngubani iyasichasisela uMichael lo uDaniel uke wambona ekuqaliseni ngapha embonweni uyavezwa laphana uDaniel uthi yena ngaphakamisa amehlo ami bheka ngabona indoda igqoka impahla zelineni yayibophe ibhanti legolide lase-Ufasi ibisithi yona umzimba wayo wawufana leberil ubuso bayo bukhanya njengombane amazwi ayo njengamalangabi omlilo so laphana kuyavezwa ukuthi lo wabona uDaniel wayekhazimula kakhulu
ngubani ungahamba uyebala ke kusambulo ngu1 ivesi ngu12 siya ku18 uJohane laye wabona into efanayo wabona ogqoke njengayinalo okuvesi ngu5 wabona uDaniel la andu uyabona kusambulo ngale ihle isincedise ukuthi ngubani ihle ivezi ukuthi nguJesu ekukhazimuleni kwakhe ebuNkulunkulwini bakhe so lapha sibona ukuthi uvesi ngu5 lo 6 ka chapter 10 lo verse 13 ziyasivezela ukuthi owabuya ezoncedisa uGabriel okuthiwa nguMikhayeli nguJesu yena ngokwakhe lona igama elithi Mikhayeli lithi ukuthi ngamagama amabili ligama elithi ukufana legama elithi uNkulunkulu so ukuthi Mikhayeli ukuthi ofana lo uNkulunkulu abanye abafundi beBhayibheli bathi ibizo leli lingumbuzo lithi ngubani ongafana lo uNkulunkulu so bathi bona ibizo leli lixhopha uSathane kalibuzeli ukuthi kakwaziwa kodwa liyamxhopha ukuthi wena wena wawuzenza wena ongafana lo uNkulunkulu kodwa ngubani ongafana lo uNkulunkulu so yikho ubona ukuthi uJesu nxa isilwa kakhulu lo Sathane ubizwa ukuthi ngubani nguMikhayeli ngoba igama leli liyamxhopha uSathane so uMikhayeli owabuya ezoncedisa uGabriel nguJesu yena ngokwakhe uMikhayeli ezebuyile uSathane wehle wethuka ngoba kwasokuba inkosi yamakhosi usungiqumba mfundisi manje sokumele siphethe indaba lapha ezovusa uMose kuJude Mbona igama elifana naye igama elifana naye kunjalo uMikhayeli wena ngubani ongafana lo uNkulunkulu kunjalo la kusambulo 12 futhi siyalithola kuthiwa kwaba lempi ezulwini uMikhayeli kunjalo so singathini kubalaleli nxa sigqiba lindaba ikakhulu ukunika abantu ithemba ngoba abantu nxa bekhuleka kuleminye imithandazo abantu abakhulu ukuthi ayiphendulwa kunjalo lapha sithe uDaniel wahlala isikhathi singane kanje amalanga angu21 3 weeks so eminye imithandazo ekhaya ngazathi uNkulunkulu uzithulele eminye mhlawumbe ithethe iminyaka ngizengathi abanye ngebazazi bafe bengabona ukuthi into abayikhulekeleyo kodwa uphendule umthandazo singathi thina phakathi kwempikazi le esiyilwayo le kumele sibe kwazi ukuthi uMikhayeli unqobile uSathane ngadisturba okumele sikuzwise kakhulu yikuzika kwalempi uNkulunkulu kulento eziningi aziphendulayo afuna ukuzilungisa kwesinye isikhathi mina nxa ngikhuleka ngiyabe ngikhangela uhlupho lwami lolo kodwa uNkulunkulu yena ukhangela umbono obanzi antu uyabona indaba so nxa sikhuleka kumele uNkulunkulu simethembe ukuthi ungabona engakathi kuyenzakale kathesi kulesizathu esihle esilungele mina futhi sokuthi ungayenzakali ngaleso sikhathi yikho kukhulunywa nguPaul ngalo kuRoma ngu8 ivesi ngu28 ukuthi konke kusebenzela ebuhleni kulabo abayithandayo inkosi ababizwe ngokwecebo lawo so kufanele sebekwazi ukuthi nxa sikhuluma lapha ukuthi kulempi phakathi kukaMikhayeli loSathane phakathi kwengilosi amadimoni lezi kaNkulunkulu kumele sebekwazi lezi kaNkulunkulu vele zinqobile njalo uMikhayeli nxa sokunzima uMikhayeli uyasukuma uMikhayeli angavela sukume uSathane uyabaleka ngoba ngeke amelane loMikhayeli so thina esikholwa uNkulunkulu sivikelekile kakhulu akumelanga sibe lokwesaba uNkulunkulu wenzela konke ukuthi kube yifavor yethu kube kuhle kithi kumele sibekezele simethembe singabi lovalo futhi abanye siyathuthumela sicine sisenze ezinye izinto uNkulunkulu angazikhangelelanga ngenxa yokwesaba xa siyagqiba mfundisi akwenzakali yini ukuthi engxenye kuyafika izinto ezinzima sicina singasela qiniso ukuthi uMikhayeli umilathu mbekakho uyazi ukuthi kulezikhathi lapho umyuzo wathi uJobe anti kusuka uchapter 1 siya ku30 mu37 uNkulunkulu ngani uthule kunjalo zonezo zikhathi zokuthula uchapter 1 kusiya ku37 kaJobe ziyafika zingazifika lezo kazi senze sicine sisithanda ukambe uyasithanda yini kambe ukhona yini kambe uyasilwela yini siyabo engibona kwancedisa uDaniel lapha kakhulu ukuthi uDaniel wayesele imithandazo eminingi eyayiseyaphendulwa ngemuva so wakhangela emuva ukuthi uNkulunkulu yena lo emkhuleka namhlanje uwe wangiphendula emuva uwangikhipha ngapi ezilwaneni ngaye so la lonke ngikukhulekela lo wasengikhuleke 21 days ngiyakwazi ukuthi uzakwenza njani uzangiphendula so nxa sithandaza sokunzima sokulezikhathi sibone ngathi uNkulunkulu uthule kasikhumbule nini emuva sikhumbule lokho asenzele khona sikhumbule lapha sikhulule khona ngiyakholwa mina ukuthi umuntu munye ngamunye ule ndawo sibili lapha kangena khona wabona lapha mphumi la kodwa waphuma ngenxa yomusa kaNkulunkulu uyakwazi lapha ngigitshwe uNkulunkulu kunjalo so khumbula lapha ukhupha khona ubekwazi ukuthi la khathesi uza kukhupha kule ingoma ehlatshelwa ngabanye ethi yona kayiphuzanga inkosi isikhathi siqondile haleluya siyabonga mfundisi balaleli indaba imnandi kakhulu umfundisi asilethela yona yokuthi ihlala emthandazweni uDaniel yayindoda yomthandazo izinto zalamhlanje zinzima kulemkhuhlane kulekufa kulani lani kulento eziningi
kakhulu ezisihlaselayo njengezimuli ngabanye. Kodwa indaba kaDaniel namhlanje yasitshela ukuthi hlala emthandazweni mfundisi. Kunjalo. Phezu kwalokho isithi singabanqobi. Kunjalo. ngoMikhayeli unqobile asilavalo. Silengilosi ezisilindayo ezifaka uthango. Akumelanga sibe lokwesaba. Omunye wathi nasigada indlovu. Kunjalo. Mhlambe singakhonkotha ngotitisi. Avela kuvuka. Sigada indlovu. Kunjalo. Balaleli inkosi ingani ngasiphathisa. Nxa siphenya incwadi kaDaniel sesiye emaphethelweni kodwa ayilokhu imnandi inambitheka. Ithini ngilikhuthaze ukuthi lithumelana umbiko uma lifuna incwadi lesikhulume ngayo lapha empikiswana enkulu kaMikhayeli loSathane okuthiwa iGreat Controversy. Lugwalo othi ungalubamba ngeke ulubeke phansi. Ngiyalikhuthaza ke ukuthi nxa uludinga lolu gwalo inombolo zocingo sizinika amaviki wonke 0718 444 196. Utsho ubana ngicela ugwalo iGreat Controversy. Siza kunika lolu gwalo nxa ulucelile. Inkosi ayibe lathi, inkosi siphathise nxa siqhubeka sinambitha sifunda incwadi kaDaniel. Siyabonga.